Мускав облажинжи патриот паркра пәден тенжири шар игебинде ширен бір шарба техника форуме шурла уйын ширен закармыжы чейн бұрад. Вуны бин тәрлі хальхи еші техника ба, хеш пожалба паллажа стелевлезем, кунда тенжен тәрлі кәдезенжен бұғынашы. Курава хучунаган зен ешінже чываш инри предприятие земде бұр. Вәзінжен пари чываш кабель. Шар форумра хүделев дыдымы вали клараган шәнейші техника бапалаштарасы елана кәне болым. Шак тыдымран нумай жул вайхураган чываш кабель предприятие куравра хоен шәне продукцияне езегелне. Вәзін әжегелебе шар форумри хадерзимбе республика буштығы Олег Николаев тапалашы. Тенджи уштығы вали пуштараган техникан пағалық недешкерді. Наше предприятие ежегодно участвует в форуме «Армия». Пирин предприятие шар форума шулзерен худшунат. Эбир кабель продукцияне авиация тыдыме валли кларатпыр. Шене еши продукция хадерлейтпыр. Унбек кизем расширеде, чөнжереде жук. Ку кабельзем ювырыжыбе шымыл. Унын пағалықне лайхатма тұржатпыр. Эбир гунда премыш худ, хамыр тузагларны пролук илзе килдемір. Чываш кабель перлежу тәрлі еші кабель пролуклара себе расшире малда бұраган предприятизен ежінже. Онда вежеген хадерзимбе карапсем автотранспорт вали кабель эмаль пролуклара себе тада ыты енебеде туғышла ішлеші. Завод продукции бе ракета земдоны автомобиль пуштарны нефть ушланы жерде узугурашы. Хамыр шыржыврада негама бұғытман пачалық сем перлегенже дұраган шыржывзенжеде чываш кабель товарне хабылазақ туянашы. Продукция портфеленже бұры сагрубине яғын кабель бе пролук. Сакасем шиделеклі. Чываш кабель предприятий калгал адаланза бынымай, хоен ешне пызыклатма жутлать. Шәне жінзем хужынаса кедет.